Ndi khou livhuwa, ndo vha ndi khou nyaga u to sedza mafhungo ane a vha uri a kho itea kha mimasipala heyi mivhili, masipala wa Musina na masipala wa Thulamela, hune hu ngari ho no shanduka maitele ane ra vhona hu tshi khou shakulisiwa dzi political barrier kana dzi political deployment, hune zwa zwino ri khou wana hu tshi khou u resigner na u suspendiwa ha dzi municipal manager kha vhuimo havho ha u vha dzi administrator dza heyi mimasipala musi hu tshi ḓa kha nḓisedzo ya u shumisa zwavhuḓi ha masheleni khathihi na u overseer dzi project uri dzi khou tshimbila nga nḓila yone. Zwine zwi vha zwi tshi khou kona u amba uri corruption yo no tou ṋaṋa hune u vha u tshi nga tenda nga murahu musi u tshi khou kona u wana uri na vhane vha vha uri a si vho rapoḽotiki ndi vha ofisiri vha mimasipala vha khou swika hune vha sumbiwa nga minwe. Musi zwo tou ralo ri ḓo wana uri nyimele hedzinoni dzi vha dzi khou thoma u takuwa musi hu tshi vha na u ḓisiwa ha service delivery kha mimasipala kana jurisdiction henedzo. So ndi hune ra khou wana uri musi ri khou sedza ṱhamusi hafha Musina ho vha na dzi allegation dzo ḽeveliwaho against uri vho swika hune vha ḓi engedzela muholo. Ha vha na dzi allegation dza uri ho vha na security company ye muṋe wayo a swika he a ri sia, ha vha vho vha tshentsha dzi account dza u badela heyi service provider. So ndi dzi allegation dzine na dzone dzi kha ḓi tea u thestiwa nga ngomu court of law, hune ri khou lavhelela uri mapholisa kana dzi law enforcement agency dzi tea uri dzi dzhene dzi ite dzi mvetomveto kha haya mafhungo, hune ṱhamusi zwi ḓo vha zwi zwone zwine zwa nga vhuisa tshirunzi tsha dzi law enforcement agency khathihi na National Prosecuting Authority kha uri a dzi ngo swika hune dza infringiwa. Fhedzi hu na vhane vha kha ḓi kona u shuma vho ḓi imisela kana u tevhela mandate wavho musi vha tshi shoniwa ini. So ndi hezwo zwithu zwine ra khou vhona zwi tshi khou mangadza nga maanḓa nga murahu musi havho vha Thulamela vho swika hune vha resigner vha tshi kho tea u ya hearing, zwine zwi vha zwi tshi khou kona u amba uri na dzi gold handshake dzi kha ḓi itea on a lower level kana kha municipality level, hune hu kha ḓi itwa dzi gold handshake kha uri u avoid arrest kana u tou pfhi wo impeachiwa kana wo tou pandeliwa mushumoni uri u sale u na tshirunzi, u vha wo no vha na option uri u nga kona u swika hune wa resigner. Fhedzi zwi tshi ḓa hafha Musina, havha vha Musina vha khou sumbedza unga vhone vha khou nyaga u imela mafhungo avho kana dzi allegation dzine vha khou hwesiwa dzone nga murahu musi council i tshi swika hune ya to dzhia tsheo ya u vha imisa for miṅwedzi miraru. Zwino vha tshi khou kona u tenda kha uri musi arali council i majority ya ḽihoro ḽa African National Congress ha swika hune chief whip ya ANC ya amba uri ri khou voutha in favour of motion hoyo wa uri municipal manager a suspendiwe, zwi vha zwi tshi khou dovha futhi zwa ri fha miṅwe material a uri ri kone u sedza hone kha uri musi conference yo fhiraho heyi ya ḓo winiwa nga vho Matibange Kalahari, zwi vha zwi tshi khou amba uri vha khou lingedza na vhone u ḓi shaper kana u nyaga u panga dzi administrator officer dzavho kha uri vha kone u ḓi wana vha tshi khou shuma kha heyi mimasipala. So ri kha ḓi ḓo zwi vhona zwi tshi ḓo itea na fhethu ho no nga vho Makhado na haningei vho Collins Shavhani, hune tshiṱiriki tsha Vhembe tshinoni tshi khou sumbedza tshi na gole ḽi si ḽa vhuḓi ngauri ni ḓo humbula uri na Vhembe district municipality hune ha vha uri vho municipal manager ndi vho Kutama, nahone hu ḓivha na migwalabo ye ya ḓovha i tshi khou nyaga u ṱuṱuwedza kha uri kha vha swike hune vha bvisiwe ofisini kana na vhone vha vhe vho imisiwa u shuma. So u vha u tshi khou kona u vhona uri tshiṱiriki tsha Vhembe a tshi ngo swika hune tsha ima zwavhuḓi musi ri khou sedza mafhungo hayanoni ane a vha uri a khou yelana na tshanḓanguvhoni musi zwi tshi ḓa kha u ḓisa tshumedzo vhathuni.
so ndi hune ra vha ri tshi khou vhona zwo to ima ngo to ralo muhasho.